Kada je u pitanju duhovno-duševno liječenje, učenje ruke, iscjeljivanje, zovimo kako god hoćemo, postoji jedna veoma ružna, jedna veoma opasna pojava, jedan veliki fitneluk, nered, a to je olahko proglašavanje neke osobe sihirbazom. Pa se tako dešava da neko javno iznosi ime i prezime određene osobe, proglašavajući tu osobu sihirbazom. Dešava se da neko javno snima i objavljuje zapise određenog efendije, hodže, određene osobe, proglašavajući te zapise sihirom, a tog hodžu sihirbazom. Dešava se da neko na osnovu navodnog govora džina iz bolesne osobe neku osobu, obično svekrvu, ostrinu, komšinicu, proglašava sihirbazom i tako dalje i tako dalje. A brojni su primjeri gdje osobe koje se bave nekom vrstom duhovno-duševnog liječenja olahko proglašavaju određenu osobu sihirbazom. Ovo je jako opasno, jako ružna pojava, jako rizična pojava, jako štetno. Zašto? Jednostavno zato što se proglašavajući neku osobu sihirbazom proglašavamo je nevjernikom, jer je sihirbaz ona osoba koja radeći određene zabranjene ružne radnje, radeći radnje kufra nevjerstva, postaje sihirbazom. Što će kazati da kad osobu proglasimo sihirbazom, automatski je proglašavamo nevjernikom. A prema hadisu, vjerodostojnim hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada se neko proglasi nevjernikom, u slučaju da to nije istina, to se vraća na onoga ko je to uradio, ko je tu osobu proglasio nevjernikom. Dakle, to nevjerstvo, to prokletstvo, taj grijeh se vraća na onoga ko je to izjavio. Proglasiti nekoga sihirbazom ne smijemo bez jakog dokaza. Sumnje u vezi toga ne smiju biti prisutne. Sumnje nisu dovoljne da nekoga proglasimo sihirbazom. Dakle, sihirbazom se smije proglasiti po islamskom učenju, prema Kur'anu i sunnetu, prema izvorima islama, samo ona osoba za koju imamo dokaze, neoborive, sigurne, kategoričke dokaze da je neko sihirbaz. Kada se dešava da naiđemo na zapis, naravno da zapise treba spaliti, zapisima ne trebamo se baviti, zapise ne smijemo koristiti, tako dalje. Ali, vrlo važna činjenica jeste da svaki zapis nije sihir. Svaki zapis nije sihir. Onaj ko spravi zapis ne mora značiti automatski da je sihirbaz. Naravno, zapisivanje ne treba smatrati niti je to ispravna metoda liječenja, jer među zapisima ima svega i svačega. Ali razlikujmo ne odobravati zapisivanje, ne odobravati nošenje zapisa i tako dalje. Razlikujmo od činjenice da nekoga ko je uradio zapis automatski proglašavamo sihirbazom, jer to nije dovoljan dokaz da je ta osoba sihirbaz. Također sumnja koja se rodi, do koje dođe kod bolesne osobe ili kod onoga ko liječi tu osobu, gdje na osnovu govora, navodnog govora džina, se posumnja da je neko sihirbaz, apsolutno nije dokaz da je ta osoba sihirbaz, jer čuli smo to milion puta, ali kao da ne razumijemo da džini lažu, da govor iz osobe gdje navodno se radi o govoru džina, apsolutno je nepouzdan, apsolutno se ne prihvata kao istina, kao dokaz. Također, bilo kakvi drugi pokazatelji, išareti, sumnje ne smiju biti materijal, ne smiju biti dovoljan dokaz, jer znamo šta znači dokaz, da bismo nekoga proglasili sihirbazom. Zašto ponavljamo? Zato što je to jako opasno, zato što ga time svrstavamo u red nevjernika
i zato što ako slučajno to nije sihirbaz, ako to nije nevjernik, taj grijeh, to prokletstvo, ta posljedica se vraća na nas koji smo to izjavili. Postoji mnogo činjenica, postoji mnogo predaja iz kojih vidimo koliko je opasno bez dokaza ustvrditi da je neko nevjernik, pa tako i sihirbaz. Samo ćemo ovom prilikom navesti jednu predaju, vjerodostojnu predaju, u kojoj se kaže da je ashab, drug poslanika, alejhi selam, po imenu Usama ibn Zeid, radijallahu anhuma, ubio neprijatelja koji je neposredno prije ubistva izgovorio šehadet, izgovorio la ilaha illallah, ali ga je Usama ipak ubio. Kada je ta vijest došla do Božjeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on ga je upitao: ja Usame, qateltahu ba'de ma qala la ilaha illallah. Usama, zar si ga ubio nakon što je izgovorio la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha? Usama je odgovorio da je taj neprijatelj to kazao kako bi se spasio, ali mu je poslanik alejhi selam tad ponovo kazao i upitao i kazao: efela šekakte an kalbihi hatta ta'leme qalaha am la. Zar si mu otvorio srce pa da znaš da li je to kazao iskreno ili ne? Nakon toga je poslanik alejhi selam, kako to Usame kaže, toliko puta ponavljao: zar si ga ubio nakon što je kazao la ilaha illallah, zar si ga ubio nakon što je kazao la ilaha illallah, da je Usama pomislio: poželio sam da do tada nisam primio islam, kako bih ponovo primio islam, da mi Allah dželešanu oprosti moje grijehe. Dakle, toliko je to Usama shvatio opasnim, krupnim, teškim, da je, dakle, poželio da do tada nije primio islam. Dakle, shvatio je koliko je to opasno kada na osnovu našeg mišljenja, na osnovu sumnje, proglasimo da neko nije vjernik, da neko nije musliman. Molimo Allaha dželešanu da nam da snage, da vodimo računa, da budemo oprezni kada nekoga proglašavamo sihirbazom. Jedna je stvar upozoriti i kazati da nešto nije dozvoljeno, da je nešto po islamu sumnjivo i tako dalje, a sasvim druga stvar jeste kada nekoga proglasimo sihirbazom, odnosno nevjernikom. Da nam Allah dželešanu da snage, iskrenosti i takvaluka. Amin.